gilit thing nai chan lo thli thin tu te chi bai ule hemi kan ka chunga khadu fuk thin ka kha ti mai la hemi om chan te le en kon la te min zot an oma chu a video he kan siam lo lo ni a hemi ka khadu fuk mai om chan rang a oma hian soi ngal ila ama sabera chuan hemi ka chung en kol ul lo wang hano than lo wang te le tiang wang te hianin ka chung na rang om the ya hanim upuam te ande hanget te ayan kol na chu hemi a hano ngun te le hemi dental floss an ti mai manga hakarat bollo le kan thil e sa them emo atiang tang te ti fai kha ani anga heba ka hian damdoi then khat hianin ka khade ufuk te tiang kha asiam phe boka antibiotics rang te depression damdoi kan tiang chi te bp sang le lung damdoi te le zinc te le zun thum damdoi te thyroid damdoi te heba ka hian chemotherapy lak te heng te hianin a ka kha ka chung ka de ufuk kha asiam theya tin tuiril tlak cham na hianin ka kha siam theya a chan chu tuiril tlak cham na hianin hemi ka chung atirawa ka aro chuanin hemi chil la thlema chil hianin hemi ka chung hi nanna thik la ka venga he bang hian ka ro chuanin ka chunga infection a om du a kha om chan pakhat ani a ayan kol na chu khami tui in tam kha ani lenga tin ni chada kan soi dam doi te po kha khatiang wang ani chuanin khang te po kha ei tlem te po atul the po kani ti ei le in wang te po ani thei ei le na chuan hemi zu te thil thur lutuk ei tam te coffee in tam te le mui mir in tam te ei tam te hek te hian in ka chunga ph ti mayang hek te thak dan lam thina hei hianin ka khadu fuk te po kha asiam the ani pakhat lia chuan GERD an ti mai gastroesophageal reflux disease an ti a hei hi hemi kan pumpuya thur om acid om hemi hrokle ka lo le chho hi ni a hemi om chan ber pakhat chu hemi kan pumpui chunga hianin sphincter an ti mai a valve ang hi a oma hemi that lo mo chiat mo hianin pumpuya thur kha kan lo it chho ta thina ni hei hianin hemi hrok thip te long te kha siama hei hianin ka thur te po siam phei thowa he ba ka khade ufuk om chan pakhat kha ni a hemi GERD chung chang te hi video te po ka siam to a adu tan chuan azon the reganga tini chanda kan soyang deuh khan ka chung dat na rang wangin om theya ka chunga dat na hrik bacteria om wang te le fungal infection an ti mai hemi oral thrush an ti a hei hi fungal infection chi khat candida albicans ti wanga om mani tlang pui a he ba ka hanni dat na rang wang te poni theya hemi a ven na chu kan soi to angin hano ngun te dental floss man te mouthwash man te kha ani thenga mezial hianin hemi ka chung khadu fukhi asiam pe boka hani dat na asiam theya hein tin meziala chemical om nicotine ang ti hianin hemi ka om dan tele ka hriat na thazam te dang lama thil khafuk ang te khanin a hriat the boka ayan kolna po mezial zuk tlem ani le ang tin tonsil na te sinus na te hritlang na te tiang bacterial infection om khan ka khadu fuk kha asiam thei pokani tin sinus na sinusitis an tia hianin hemi khak te po in siama roka te khang kha khadu fuk ang khanin a hriat thei bok ani tin hormone in thak dang lam wangin om thei boka hormone in thak dang lam hianin hani puam te po ka siam theya rai lai ten hormone in thak dang lam duwa abik taket hemi estrogen an ti thi tin thi hul lai te pon thi hula te po
kha ka kha chan pakhat ani le a he ba ka hianin hemi rilru ha na kan tiang chi stress kan ti te anxiety kan ti te heng wang te hian kha phuk hi theya hemi ka ina thil riat na taste ti mayang o khami a riat te kha ti dang lam thina ka phuk te ka thei ni thin nat na rang wangin ka phuk po thei boka thin nat na a hianin ammonia te ein siam chuak tam thina kha hemi chakong lama te enge sangha rim ang te mo purun sen rim ang te mo te polo chuak in ka te po athi ka phuk thei thin nat na tia hianin hemi hepatitis B kan tiang te fatty liver te thin ro kan tiang te eng wang te po hi ani theya tin nat chikhat a oma pain nat an ti hemi ei wang hianin ka kha hi nin hi thum chung te po a om ve thei poka kha kan soi tang te khanin hemi ka khadeu phuk kan ti te hi a om chan kha riata a om chan kha enkol kha apoimo ti kan hre ome a enkol na le ti ji omna tan chuanin green tea in thin te a tha a tin thei chi rang te ei tam a tha a ami tuilum chi ala ka le rok an thu mai te po hi ka khafuk ti re nan hianin a tha poka tin chini tello thum tello hemi chewing gum thial thin te po hi ka khati re nan hianin a tha ve poka chuan video ma sa ka soi to angin to boking ang bokin TT oil hi a tha poka TT oil hi emi tuilum no khat vela hianin farli ngai mo tiang zat mo kha tela kha rok thuanan ta da man na tha a chuan apple cider vinegar po tuilum no khata thir fiante ni khat vel pola khami rok thuanan ta na man kha a tha le boka tin probiotics anti hemi amum te pon etur leitur oma he ba ka hian doi anti mai yogurt anti bok hianin probiotics hatiang rik thachi kha pa ya hetiang e tam hi hianin emi ka khafuk te po kha atizia om theya riat ani poka he ba ka hianin baking soda hi athaboka tuilum no chan ve ma no khat ve lai mo baking soda thir fiante khat tela kha kachung thuanan le rok thuanan a man thei boka tin he ba ka hianin hemi toothbrush a hianin baking soda hi tela hei hi hano nan toothpaste angin mangila hei hianin ka khade phuk te po kha atizia om thei boka ni soile soinu natna reng hi a om chan azir hi enkol na poni zel thina engin nge natna ka thena engin nge siam ti te ka hriata khami kha ta kha kan hriat lo chuanin enkol har thina ni chuwang chuanin natna enkol tu chuanin natna thlen tu hriat phot kha apoimo thin ani ole kha ka kha om chan le a enkol na kan soi thei tlem chu di te se